Besplatne fontove ćemo raditi na stranici fontstruct.com. Link stranice će se nalaziti ispod videa. Da bismo počeli, prvo se moramo registrirati. Kliknite na Start Now, zatim Sign Up Now i ispunite vaše podatke. Kliknite na Sign Up i na vaš mail će stići poruka sa potvrdom registracije. Kliknite na ovaj link i zatim Sign In. Da bismo počeli raditi novi font, kliknite na Create New Fontstruction. Upišite ime vašeg fonta i kliknite Start Fontstructing. Otvorit će vam se ovaj vrlo jednostavan editor za obradu slova. U donjem lijevom kutu birate stil slova koje želite raditi. A odmah pored je popis svih slova u tom stilu. Naravno, i ovo ću napomenuti, vi ne morate napraviti sva slova, to jest sve simbole. Ako neka nećete koristiti, ne morate ih ni napraviti. Jedina zamjerka ovog web programa je to što zapravo vi ne možete pisati slova. Dakle, ne možete ih jednostavno pisati, nego ih zapravo morate graditi, ajmo reći, ciglu po ciglu. Izbor tih takozvanih cigla se nalazi u ovom lijevom prozoru. U ovom izborniku su vam različiti alati za obradu vaših slova. Kada ste gotovi sa slovima, kliknite na Preview. U donjem dijelu ekrana će biti slova koje ste napravili, a u gornjem dijelu ih možete pisati. Naravno imate i opciju spremanja projekta, dakle kada kliknete na Save, stranica će spremiti vaše fontove tako da ih uvijek možete nastaviti. A naravno možete ih skinuti i instalirati na vaš kompjuter. Kliknite na Download, Save, ekstraktajte vaš font i kopirajte file sa slovima. Zatim idite u My Computer, C, Windows, Fonts, kliknite na Edit i Paste. Zatim otvorite na primjer Notepad, odaberite vaš font i počnite pisati.